باش تماشاوان الهجاج برنامه مجارك میوانک دم و خوش و گیش به دیسا دی برنامه مجارك میوانک ده امی بری خوب بدن اروپای و که زنان دسیسی گولان ده ده خونده کاری کرد کنفرانس خود پیک بیرن تیکل داری به کنفرانسی جی حوالی ما آزاد کوال گلمه حوال آزاد کوال دم باش ده ماشاءالله. سری ده هون هنگی کارن خوب بدن آس کردن اري نافيم ازاد كوايم از لألمانيا لباجاري تübingen از بشا بجيش دخين از خونده كاركين بله و اري هناكي هون ام قال في كونفرنس يمكن اف كونفرنس المانجا ويتشي دمك دريج امد كاريو تكرن حتى انا امد كاريو شو تكرن نافروكا ويتشي تكرن كي قال في كونفرنس يمكن اري طبي يعني في كونفرنس ام دوی كونغري كي ام دخوازي بر بكن دوی كونغري ا خونده كارا بخو خونده كاري كرد اف كونغري آماده دكن او بله جنها نزيكي نيف سال سروي دسكن يعني جبوكو ام چی دخوازي پیش روژه ور بك آلمانجي ما چی يعني ام سروي آخبي و بخواهم دخوازه وک خوندکاری کرد دوی قنگره دخوازه سیوانه کنو سازیه کنو هم دخوازه آوا بکه یا بله خوندکاری کرد جبو همو خوندکاری کرد ل آلمانیا جی ل همو زانینگه جبر کرد ده هر زانینگه جی گروپ هنه یعنی گروبین ایک وره اینا گریدای ریخستنه کی وحمو سر بخوا يعني بروژه خوا وردکن یعنی شبه خوا به هفر وردکن آخفتنی خوا به هفر وردکن هفدیتنی خوا به هفر وردکن یعنی نگری دای رخصتنکی و بله نسر ناوه کی رخصتنی جی وردکن و هم دخواز بوی سیوانی هم دخواز همو او گروه بین باهف باشه خباته دمك دريج هناكي تسبيكي حتى انا خباتك شو داي بيش اخوة وبكيرا في تنكري كي ناف داي جي تقرن یعنی بخوا ام دخواز دوی سیوانی یعنی آماده کاریابی و یعنی اندامین وی سیوانی و ریوبری و سیوانی همو خونده کارن یعنی هم دخواز بله خونده کاری کرد همو بوی آوی بین باهف و حیا نه او جهاتی کرین یعنی ام ده باجار هر زانیگه هم دخواز و گروبه نو جی بیم آوا کرین بله و حیا ناجی گلک گروبه نو جهاتی آوا کرین یعنی خب از بخو یعنی لتوبینگن ما گروبه کنو ما آوا کرین ها نازو ده هي او خونده کاری بدری یعنی هو سرناوه کی یا جی خب بده ناسکرین سر سوسیال میدیا گلک تو نبو یعنی گلک جاری خونده کاری کرد یعنی تشتا آماده دکن هو وک سرناوه کی تایبت یعنی خوشکی ندا ناسکرین و بوی هاوی جی ام ری کنو ما بکر یعنی گلک خونده کار جی بوی هاوی دخواستن گروبنو جی آوا بکن نامینا هری داوی لگیسن بريمن گروبنو هاتی آوا کرن و اره یعنی او جی وک دماکو ما آماده کاری بجی دکر او اوتوماتیک جی او جی هاتی کرن بله بقولك مش جالك باجار وولاتن أوروبا خواندكاري كورتين جمهف سريد نجكشيون باجارانتين شقاسمتين وهروها كاسي كوبين وبتشي صفات يعني تاني سنة بخواندكاري أنا وكي جوان كورت يعني جهر عالی یعنی اوی به سر جوانی کرد چی باری سر خوندکاری جی یعنی دخوازه وک خوندکاری کرد ام دخوازه او تبلی به کنگره ببه و یعنی وک هجماره کی tam rast ez nikam direkt me bibêjim yani nêzîkî em bar dikin nêzîkî sêsed çarsed kes ew ê werin yani em ew gorî wê jî amadekariya xwe jî me werkir û bajar jî ji her bajar tên yani li بله Almanya rastî jî ji her bajar dixwazin were ji Berlînê tê ji Leipzigê tê ji hêla Hannover Köln ji hêla Hamburg yani ji her derê heya München jî bê û îswîçre dixwast jî xwendekar wê dirê bên yani wê dirê jî hêla bazı jî rêxistina xwendekaran jî hene û li Viyana jî ew jî dixwast beşdar bibin û erê yani ew bixwe ew xwendekarê ê li hêla Ewropanê ê ku dixwast beşdar bibin hew dervê wê jî xwendekarê Kurd yani ê dervê Ewropa me dixwast bîne em bi rastî jî ji ber ku wek dirûşma me avê kongrê ew em dibêjin em dixwazî dîrok fehm bike sîno derbas bike û Kurdistan yek bikin yani بله ji ber wê em yani derbasî mijara a panel programî jî bike yani em divê programa xwe panelekî em niha amade dike divê panel ê beşdarî vê panel dibe
ده هر چار پرچه کردستان خوندکار اوی ور باهف و اوی سر روش و حالی خو و آرمانجی خو ده پیش روش اوی قال بکه یعنی بشداری ایوی کنگره در به اروپا خوندکاری کرد بله. او خوندکاری کرد جوی تبلیغ به اج باشور ای باکور ای روجابا به تبلیغ به سر bilgisayar yani او online او تبلیغ به او روشلات نکار yani مخابن نک او چه نبو yani براستی جی باشه مدخواست هر او جی جده تبلیغ به او نبو کن بشه کردستان خونده کار تولید بینه باکور روجرات. نه جی باشور جی یعنی ما خوندکارێک me عیار kire ew ê were yanî ew ê di sê roj berî we ew ê were ji bakur jî ew ê were ji rojava ew ê ser online ew ê tevlî bibe û بله. rojava wek dîmenê xwe ji merşandî ê silavdarî û rewşa xwe jî ser wê jî qal dike ew bi xwe nikan tevlî bibe yanî ji ber ku bi rastî jî rewşa rojhilat wanî nikan tevlî bibe ew زحمت tevlî bibe بله. ew ê gelek pirsgirêk derxînin. باشه نه ده سپروژه جی پیش کنگره هون آرمانش کن پلان سازی و برنامه که چهار دین پیش آخه دوی کنگره ده هونه چی نقاش بکن هونه سرچ بابتان کن ببین. Yani em bixwe divê programa xwe tiştê ê çand û nerî em dixwazin nêzîkî gelê Kurd û xwendekar jî bînin. Yani em ê grupa me govendê ew ê werser sanî بله. yani hunermendê ê stranî Kurdî ew ê bibêjin ew ê werin ew ê bêjin em ê bi hev re govendê bigire. Hew dervê wê jî yani dervê tiştê ê werê kêfxweşî dixwaze rastiyê jî bîn ziman yanî rastiya di nav vê panel em dixwaze bîn ziman rastiya a welatê me yanî xwendekariyê li Ewropa gelek carî di nav diaspora rastiya welatê xwe û ya xwendekarê wê dirê jî nizaniye yanî ji ber wê em dixwaze bi vîya wê wek yanî em dixwaste hemûya zindî tevlî bibe yanî rojvandîkî zor bû hew rojhilat qet nabe wekî din me bakur û başûr me ew wê sedî sed werin ew ê beşdar bibe o vê qala roj û halê xwe bike yani çawa dikare bin şert û mercê ê dijwarî jî bin ew embargo çawa dikare dîsa jî xwendina xwe berdewam bike û çawa di pêşerojê xwendekar wek pêşengtiyek jî dilîze ji bo gelê Kurd û ji bo gelê xwe jî yani niha mînak em qala gelê Kurd jî dike bi rastî jî xwendekar ew rola pêşeng jî dilîzin û em jî dixwaze ev di nav xwendekaran hindikî hişyar bike yani çawa xwendekar armancê xwe yanî armanca a xwendina xwe jî çawa dikare derbasî gelê xwe jî bike yanî xwendekar بله. gelek carî werê dixwaze yanî tenê ser xwe armancekî bike tenê ji bo xwe em dixwaze bi vî sîwan jî em dixwaze xwendekarê Kurd bi xwendina xwe ya zanîngehê armanca wê jî girêdayê gelê xwe jî be yanî ji bo ku herî dawê باشه bibêje em ê kar û xebat ser gelê xwe em ê bimeşîne. اینها من که قا شرط و مرجین خونده کاران لأوروپا يمكن خونده کاری کرد نواش شرط و مرجان ده دیجین در فتح و چنین چقاس کارو خبر احسن بکن ايش بو خبر احسن بکن اصلا جیم پیشوان هن تونن و دیگر ده هولدان کمان چوهای. Yani birasî jî gelekî dixwazin. Yani dilxwaziya a xwendekarê Kurd li meha em qala Almanya dike بله. gelekî heye hew xwarêxistinkirin ew gelekî kêm e. Yani dilxwaziya a nêzîkî çanda xwe, hunera xwe, zimanê xwe, welatê xwe bi gelekî heye. بله. Ew ew xwe bi xwe yanî bibêje em ê xwarêxistin bike ew gelekî kêm e yanî bi vî hawî jî em dixwazin bi vî sîwan jî rêya wan hindikî veke ji bo ku bixwazin jî hindikî xwe jî rêxistin bike û fehm bike kî rêxistinkirin tişkî baş yanî ji bo wan ew ê bi rastî jî ew ê gelekî ser bikeve û di vî sîwanî jî em dixwaze ew bi xwendina xwe jî derbasî yanî tişkî nû jî bibe yanî ew ê çawa dikare niha mînak alîkarî bide gelê xwe niha xwendekar bixwe niha beşekî dixwînin û belkî ew ê ji bo wan baş be ew xwendekarî de jî ê Kurd di vî beşê ew naz bikin mînak ana em bijîşk em bivînin yê ku xwarêxistin bike ew dikarin di nav vî sîwanî xwarêxistin bikin û wek grûpên ê lêkolîn jî بله. bêm ava kirin ji bo ku باشه. welatê xwe tişkî nû jî bike tiştê xweştir jî bike. باشه هوا ازاد نها دماغ و خواندکاری کرد خود برخصن بکن و کنگره خود بیگ بینن هر وها بینجام هف اوی هزک چو
آوا بکن اف هزوی باندور چوار سر یکتیا گلی کرد بکه و چوار سر سپروژه گلی کرد جبر کود انجام بده خواندکار کرد جوان کرد پیش روزا نتواخانن اف رقص بونوان اف هاتنا جمان هر و باندور چوار سر پیش روزا گلی کرد Yani براستی جی نه توانی گوتی ام د وان روزانا جی ام گلک جاری نوچه تماشا دکم ام دوین yani çawa yekitiya Kurd jî her gide her gav bi gav nêzîktir بله em nêzîkî ew armanc dibe û ji bo ku yani ew yekîtî hindikekî saxlem jî bibîne gerek gelek Kurd jî ji hêlekî gerek ew beşa akademîk jî hindikî pêş bikeve. بله Ji ber wê em dixwaze ew rêxistina xwendekara jî hindikî mestir jî bike em dixwaze li her derê yani ne tenê Ewropa armanca me li her derê di dunyayê yani rêxistinê xwendekara yê Kurd jî bi taybet ew bixwaze xwe rêxistin bikin û di vê aliyê jî gelek xwendekar yani yek û bi kîjan îdeolojî jî bi ji kîjan nêzîkbûna wan jî ji hêla siyasî jî bi bi rastî jî hemû wa tê bahev yani di vê sîwan em xwendekarê kîjan yani kîjan lêrîna wan ser îdeolojiya çi jî bi em dîsa jî em tîne bahev ji bo ku em bi hev re em pêşerojekî ya yekitî û ya ku gelê xwe hindikekî baştir bi difhamkirin ji her aliyê vî ava bik yani niha hêza me jî û kelejamena me jî bi rastî jî gelekî mezin e em بله hemû xwendekarê ku di nav amedekariya wê de ye û wê ku bejdar jî dibin hemû bi rastî jî gelekî kelecan e û em gelekî xweşin yani em dikanin bi vê kongreyê sîwanekî nû ava bik û hemû bên bahev yani ew têkilî jî bi ava kirin. بله پرسامی داوی خواندکار کرد یکیتیا خواندکار کرد پیش آوا بوشون دو کنگره خود پیکانی شده جهانی گله کرد و باند تکلیه وان و جوان اروپایی جبه کود انجام بده هزی کی ناب دولتی جی آواد کن یا جیم بیشن انترناسیونال جوان انترناسیونال جی ناب کند Aynen. کن و باند تکلیه چوا و باندور چوا سلام کن Yani bi rastî jî berî me ana dest bi vî karî jî kiriye gelek werê hevalên internasyonalîst jî dixwaze tevlî vê jî bibin yani bi بله rastî em rê em ji bo wan jî vedikin انا yani كمان em هي dixwaze يعني ew جبه jî yani em dixwaze ew jî bi rastî jî em dixwaze xwe bi xwe yani xwendekarê Kurd ew xwe rêxistin bikin ji ber بله ku gelek carî xwendekarê Kurd werê ciyekî ji bo xwe jî digerin û ciyekî ya ku çand û nera xwe jî fehm bike hew rêxistinekirina a xwendekar e em dixwaze hemû we rêxistin bikin yani ne بله tenê ser Kurd tenê binêre em dixwaze hemû mirov em dixwaze rêxistin bikin ji bo ku tevlî vê fikir bibe vê armancê bibe yani armancekî pêşerojekî ya demokratîk pêşerojekî azad yani pêşerojekî bi rastî jî ya ku mere dikare bahev bijî û azad bijî em bi rastî ew dixwazin بله û bi vî armanciyê em dixwazî pêş bikin. يعني اف يكتيا و اف كونغرا و تمام ده مد ده همش بنا نتوا كرد همش بنا تباهي جوان جهان جوي به دست بيكو بيشنگي Aynen erê. بله اي باشه ام جالكس باس كن ام سركفتن دور خوازن Gelek spas ji we re jî bîmixweşiyê de serkeftin ji we غير jî. حسابي سباس بله تماشاوان هجام گشتن دویا برنامه خو یا مجاركم يوانك حواله ما و خندکاری کرد آزاد دیر مبو ام جالكس باس كن دمو